Trao thla ni som pariat ninga ni ani a kan ngai chan thup Israel lam bok kan puang le dona Israel lam thu thar kan puan ma in Russia Ukraine lam bok kan puang masale dona ni Israel Iran boruak atran mek la in ral thuam du khop man tur nei lo Ukraine chu Russia chuan ka ple tangheng mai Ukraine chuan Russia missile manga Chernihiv be pui thlak na mi som pasari an thi ti asoi Ukraine marchak khopui Chernihiv Russia missile manga be pui thlak na mi som pasari an thi to ni in Ukraine official te chuan an soya hei wang hian tangrual ramte atangin air defense lamatran puina manmo takakal pui turin peturin Zelensky chuan ngen na ati chuak le Interior Minister Ihor Klimenko chuan nimin khan building car le municipal infrastructure ti chetu poi khoina thlenga hian chan chuan na tho chhun zom zel ani ti soya mitam takin hlia man tuar ani ati Acting Mayor Alexander Lamako chuan khopui chhunga mitam tak omna hmuna puak ri hriat tur oma nimin lam tual chung hun anga jingdar kovela missile hi aron puaka mipui te chu tom himna hmun panin ba sa an chuanga emergency service le medics te chu poi khoina thlenna hmuna hian an tlan ngal Russia hian February sang ni somni pahnia Ukraine be nuwa civil mi te beinia pu na chu ala hnial thung Chernihiv hi khopui ki fatranga thanglam ke emza somnga amel zong amel somkwa vela hla omani a Russia le Belarus ramri bula omni in mi noi ni singa vel chen na ani emergency service te chuan poi khoina thlenga hian mi som rukin hliaman tuara an zinga hian naupang pathum an tel ti an soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan social media Ukraine hian air defense kim chang man mo takin amamo ani chu adong ani chuan tuna thil thleng ang hi a thleng lawang ti in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan social media air defense angen non le Ukraine hian khothlang ram tangrual te chu air defense system dang peturin nangen na sa hle a hei hi tun hnai ka ringa moza chunga Russia in Ukraine khopui a be na sat em wang ni in hei hian an mamo ati chiang hle an mamo na ati chiang ani ati an ram power sector le infrastructure poimo dang te Russia be pui thlak na wangin a chena sa to hle Ukraine ta na thil poimo tak chu United States in Ukraine ran puina tur 8 package pompuina a pompuina tur hi ni a Ukraine tan hian dollar tluk la ding on somruk vel zet tran puina tur bil chu pas mai maba kani US House of Representatives Speaker Mike Johnson chuan pathian ni khan he package hi tun kar chung hian khoi man ani mai thei ati soito angin he Ukraine tran puina tur package nuaya hian Israel le Taiwan tran puina tur po atela Republican lamin Ukraine tran puina pek an du to lo wangin Senate in pass to ma se house ati khotlai me kalani ma se Israel tran puina tur atel ve awangin an pass mai thei ti ani Institute for the Study of War chuan US in Ukraine ta na tran puina apek to ri lo wangin ram ria Ukraine ven himna kalpui Ukraine sipai te phei che adik to lova hetiang reng ani chuan Russia sipai te hi an dang reng thei don lo ni in a soi US a thing teng te chuan US tran puina abik takin air defense le artillery te chu rang taka kal pui tran ani lo chuan Ukraine sipai te chuan ramri tuna an hum mek front line chu an hnung tol san angai don ni in an soibok Germany chuan karam hasa khan US siam Patriot air defense system dang le air defense missile Ukraine hena pek atum thu asoya Zelensky chuan German Chancellor Olaf Scholz na yana lom thu asoya he delivery hi kantan hun poimo taka Ukraine thlop na chin chia na ron thleng tur ani ati heti la hian Israel thin rim chuan Iran note Hezbollah mun alan wai sia maya IDF chuan Lebanon marlama Hezbollah air defense mun te chu drone le indo thlona mangin an nuai Israel Defense Forces chuan nimin khan Lebanon marlam Balbeka Hezbollah Air Defense Unit mun an beya
drone le in do thlona mangin an beya hei hi firfiak polin Israel marlam an bei nu dar kar engemaw zat nu ani in khata khan Israel sipai som pali le civil mi pali an hliam ani thu chhuah toy siamin IDF chuan fighter jet te hian Israel ramri atanga kilometer za Lebanon ram chung thuk tak belbek kho pui thlang lama Hezbollah air defense infrastructure an kap tia soi Hezbollah media te soidanin be pui thak na hi ayat kho pui bula ani balbek hi tun ma po in Hezbollah kul pui anga hriat ani to a he be pui thak na hi Gaza Stripa in dona kara Israelin balbek area Hezbollah mun a be voi rukna ani he mun hi Lebanon ram chung thuk tak ni in Israel air strike hi Lebanon marlam ramr kho puya ni in Arab al Aram se ya puak thei drone manga bayani nimin lam khan Hezbollah chuan Israel hi an lo kap to a he poi khoina thlenga hian mo an phur thu soin Israel sipai ten guided missile le puak thei drone an dana chulai building chu Hezbollah te hian an be IDF ina chui chen na masa a chuan Hezbollah hian Israel khopui hi anti-tank missile pani mangin an kapa community center mi pui che na area chu direct in an kap thleng he khopuya mi cheng te hi tam zok chu son chua an ni to a ma se Israel sipai ten helai mun hi an la lu a he building hi Israel sipai khom na munatan man ani ti in an soi Israel Defense Force na an tar lan danin hliam zinga som pali chu sipai an ni a an zinga hian mi panga te chu an din huna thalo hle firfiak pol chuan he poi khoina hi ni khat kalta Israel in Lebanon chhimlama be puya thlak na an member pathum commander pani tela Israelina an tha chanlet na ani thu an soi warning siren Hezbollah ina Israel be lai hi an rilova IDF hian Hezbollah ten an be la ya alarm arik lo na chan hi engwang nge ti le drone hi engwangin nge an lo dan lo ti an chui chiang mek social media footage post a chuan puak thei drone hi community center mi pui chen na biala atla ani hemi phubalak nan hian Israel fighter jet te hian firfiak polina an man thin building le Hezbollah operative te omna hmun te baka infrastructure dang tenen Lebanon chhimlam aita ashap le na khawra te yaraina te be pui thlak na an kalpui October ni ria ta tang khan Hezbollah hian ni tin deuh thoram ribola Israel community Israel vantlang mi pui chen na le military post chu rocket drone anti-tank missile le kongdang mangin an be thina he hmuna indona kara hian Gaza thlopna atan Hezbollah te hian an be ni in an soi thole ni hian IDF hian Lebanon chhimlama thlona manga be pui an thlak na Hezbollah commander sang pani how tu pani le firfiak pol member pathum man lo that to ani kha tun thlengin ram ria in beina hian Israel lama tangin civil mi pariat an thi to a hei baka hian IDF sipai le reserve som an thi to boka Syria atangin Israel la hian be pui thla ka boka ma se Syria atanga beina hian Israel lama chiat na thleng lo Hezbollah le Israel in dona hian Israel sipai te hian Hezbollah member zani somsari pariat an that to a thizinga tamber chu Lebanon an nia Lebanon hian firfiak pol dang atanga operative somnga pali an thi to boka Lebanon sipai pakhat le civil mi somriat chuang an thi to bok Biden an Netanyahu khol nuwa chopchil taka Iran laka phubalak na tura ruam man na an pom to chu Netanyahu chuan ati chol ati topri Iran in kar masato pa Israel bai nuwa US President Joe Biden chuan phubala lo turin Israel Prime Minister abia phubalak na tura ruam man na Israelina asiam to chu an chol ri don an ti top ri don ni in Israel television te chuan an tarlang kan public broadcaster soidanin cabinet chuan Iran beina chanlet na tur rang apom to a hei hi kalpui mai tura ruam man ani lain US President Joe Biden an Netanyahu abiak nuwa Iran laka phubalak na tur chu kalpui ri ani don lo ni in an soi chanlet na chu ruam man angin kalpui ani to don lova ral thuam aya diplomatic lama malak na chuan ne na changta ani ti in senior source chuan broadcaster ril
chanlet na dona ma se ruam man na an lo siam to ne an chuan dang lam don ta ni in na lang report a hian Iran be na tur an pom to su ta ni awang hian chanlet na thar tur hi ana lo zok don ni angai ani ti in report chuan a soi Ynet news site chuan Israel hruai tu le sipai bras tam tak chuan chanlet na atan Iran be chu an thlop thu an soya ma se sipai ho tu then khat le cabinet then khat chuan an do dal thung kan hriat to ang khan Iran hian kar masa kar top khan Israel a missile drone le rocket zathum somnga chuang an kapa hei hi Tehran in Damascus sa consulate Israel in a beinia apuna Islamic Revolutionary Guard Corps General panhile officer dang engamozat an tual thi na phubalak na ani thu an soya Iranin an ka chua projectile zongjong deuh tho chu Israel tang rual ram ten an lo danga chet na athlen manglo ani kha Axios news site na atarlan danin war cabinet chuan thole ni yamit war cabinet chuan meeting an naya Iran be puithlak na tura phalna green light pek angai tua thu asoya mase anua operational regions wangin ti lo an rele ta ani Israel US official te tarlan na report a alan danin Israel chuan meeting zoa Biden administration na chan na pek chhun zom zel atum thu a hriat tir le thau nei in a soi thung Iran in abe nuwa war cabinet hi voi engamazat an thu khom ta a chanle dan turan soi ho nual towa khovel sarkarin insum tura angen nuwa le US ngeina Iran beilo tura a hriat tir nuwa po chanlet na hi kalpuyan tum thu Israel cabinet member atanga Israel cabinet member then khat te chuan an lapuanga masa sor srang thu pu nai nang lova Brigadier General pakhat Israel Air Defense Commander lui tuna reserve thok mek Daron Gavis chuan nimin khan an Air Defense te chu Iran laka be puithlak na tura ta nan in buat sai mek tia soya chuti lain Tehran chuan Israel in phuba ala ani chuan a ayana a chanlet atiam ve bok Israel Air Force chuan kar top khan Iran be na laka anin ven na hlotling tak chuan en fia mek tian soya hei hi in do na dang om thei tur chung changa te dodal na thar lo thleng thei laka ahma aya thazo ka malak dan turan en ho bok Israel chimlama sipai mun puya tangin Gavis chuan beina lo thleng le turatan kanin buat sai meka mission chungchang kan thlir kira engtin nge be puithlak le turatan kanin buat sai theyang ti kan enani ati Biden chuan Congress chu Israel tan puina chungchanga mala thuai turin nangena Iran chuan Israel chu chatuana ta na ti chheta tum thu asoi US President Joe Biden chuan Congress chu Israel le Ukraine ta na 8 package pass ngal turin pass thuai turin angen US President Louis Donald Trump party Republican te chuan Biden a poll bill pass to dodal na an na yawangin thlatam tak chung chu he tran puina tur dan hi la ti khotlai reng ani a mase House Speaker Mike Johnson chuan GOP lawmakers te chu nimin khan Israel le Ukraine ta na funding package baka Indo-Pacific tangrual ram te ta na ruaman bill pakhat chungchanga vote lak ani thuai don ati Israel le Ukraine te hian an ma ni thu nei na chu thiam takin an hum him thaya mase chu tiang ti thur chuan American puina anin ngata chungzinga chuan ral thuam po atela chu tran puina chu mamo tu te ta na pek chua hun lai takani hei hi hun poimo takani ti in Biden chuan a soya Iran le Russia in Israel le Ukraine an bei dan chu atar langbok Biden chuan Iran chuan Israel ti bobatum ni in a soya Iran sarkar chuan Israel chu chatuana tan ti chhiata duwa khovela judaram om chhun chu me patanga thai bawa du ani ati kumtam tak chung Hezbollah Hamas le proxy dangten Israel an beina Iran chuan a thlopa chumi hnuwa October ni saria Hamas in na sataka Israel a beina po Iran chuan a thlop boka Iran chuan a ma nge yin tuna direct in Israel a beita ani ti in Biden chuan soin Iran hian warzo ka Israel a bei chuan thilpoi zo ka thleng don ani chumi a thlen ma chuan bil hi pa sangai Israel mai ani don lova chu boina chuan US ngei po lo thei lovin atel angai mai thei ti in Ukraine le Israel le Taiwan tran puina tur Republican lamina an block chu pas vat turin angen Israel hi Middle East a kan thopui chak berani a
aram himna ader thonga nia Iran hian tunkar top hian ti chiat atum chu ati hlotling thaya ni chuan keini po kan ding rengang ti hi ngai tua thaya ni lova chu result chu Israel Air Defense ti pun le tuna hian sipai tran puina pek mangin kan titlem thaya chu tiang chuan a defense kan ti cha angai Iran beina laka anin pe reng theinan kan siam angai ani ati Biden hian Ukraine lam soilang du mi alovin Bill pass vat tura angen chana Israel chawa chuan lama Israel tran puina an pass chuan Ukraine le Taiwan tran puina an pass tel ngei ero angai dona Republican te hian Ukraine tran puina pek an du to boxi lova ma se Israel hian sum amamo a lian zokin Iran le Hezbollah te hian drone le rocket sang telin ron kap ta se Israel himna hi soilok thayani talovani projectile zathum som nga Israel le tang rual ram tenan lo kap thadu vek angkha ani ring theidon lo Biden chuan David Sling le Iron Dome air defense system te chu Iranin missile le drone aka chuana ti top turin a poimo hle ti asoya chumi inven na ti chak tur chuan US sum manga kalpuyanga yani ati Washington in suma pek manga leitur sipai man ruwa te chu American manufacturer te siam tho ani dona chu wangin hei hian US economy ati chak dona ni kan thian te po kan pui rualin kan tran pui tel dona ni ati Hamas nena indona kara Gaza a civil mi te himna chungcha nga kan ngai dan kan soi chiang ta a Rafa atan man ani lo kan beisai ma se hetran puina package hian Israel in Iran emo mel madang emo laka asipai chakna avon reng theinan le hunrei tak chunga inven na amamo na aphuruk na turani beilet na nilavin inven nan ati Bill te hi Republican House member du fir Paul extreme Paul claim te hian dang bet to lo se history a hian roi tuni na le huai sen na lan tir hu na oma hei hi chu tiang zinga mi chu ani ti in Biden chuan a soi Joe Biden a thusoi ti chua ani atanga darkar khatnuwa House Speaker Johnson hian tunkar top lama House a vote lak tuma mala kani thua soya Johnson chuan Kiev tana tran puina then khat chu lon anga ruwa man arot thua soya masa Ukraine thlop vek tura thutluk na siam hian House a populist conservative te ati thin ura House Speaker atanga min pai thlaturan norna apun pha thei ati heti la hian Israel tana tran puina bill siam hian sipai tran puina bi ka tan dollar tluk la ding on somni paruk point pathum paria tatel don heng sumzi nga dollar tluk le ding on li chu Iron Dome le David Sling short le medium range air defense system ina ahman interceptor missile ti punna atan manani ang Thiam ol samdan turin David Sling le Iron Dome mu le na turani dollar tluk le ding on li point pali dang chu Israel ral thuam dang supply na tur antlak cham to te restocking na atan manani anga dollar tluk le ding on thum point panga chu advanced weapon system Defense Article la Defense Services le nan ruam manani bokang bila hian Israel tran puina tur Israel an beile an vona chanlet na tur Middle East a US sipai te chet vel na le Israel an puina tur dollar tluk la ding on ni point pali atel bok a zia chu Middle East a US sipai ten melma in Israel an bei thuta an man tur ral thuam le an malak na atan US sipai te malak na atan sum hida ani Iron Beam program a po dollar tluk le ding on khat point pani da ani anga he program a hian short range rocket le mortar interceptor an siam me kani hei hi hrelo kanom takin laser ral thua mani a rocket le mortar ka thlak na tura Israel ina an siam me kani a Iron Beam ti ani chumi ti phuisui na tura ni a US tran puina tura hian hei hi atel don bok February thla a Senate bill pass to US House ala ti khotla ya hian Israel defensive needs sumpek na tura hian Jerusalem tan dollar tluk la ding on som pali om don ani pakai chungchang a hian in rin tla ya vote mu ani bai sayani ti in Johnson chuan a soya ma se chu mun thleng tur chuan kong harsa ma chhona langa yani pakai chungchang a hian in rin tla ya vote lak bai sayani ti in Johnson chuan a soya Mase chu mun thleng tur chuan kong har sa tak ma chhon tur ala om
House Speaker hian package khata Ukraine Israel Taiwan ran puina da khoma ran thewa pa sarut na hi tilhotling tur chuan democratic support na amamo ngei don bok Biden chuan he ran puina package dollar lu le ding on som ko panga a hian Israel le Ukraine te ran puina poimo tak tak te Gaza a Palestinian te hne na mi hring puina man mo thlak taka pek na turte Indo-Pacific ven himna le muan na ti chakna turte atel he package si wartakin na takin ka thlopani ati thu chua siamin Israel hian Iran atanga bei pui thlak na tun ma in nala tok lova Iran hian Israel a beile don ni in alanga Ukraine hian Russia atanga bom manga beina ama chon chun zom zel mek boka hei hi thlama sa chung khan na sa takin na zualani ati tunkar chungyan house hian package si apa sangaya Senate po in rang takin na bo zuyang tunkar chungyan house hian package si apa sangaya Senate po in rang takin na bo zuyang khovel hne na thu cha thon turin hei hi dana ka sign nga langaya ni kan thian tenen kan dinga Iran emo Russia emo an hlotlin hi kan phal don lo ati heti la hian Iran in Israel a baya wangin Iran hremna tur khovel ram lian te chuan an puwa cha mup maya US chuan UN member somli pariat omna pola kai hruaya Iran in Israel a beina chu an dem hle United Nations saram somli pariat omna pol chu US in kai hruain karma sa topa Iran in missile le drone manga Israel a bei chuan dem thu an soi Iran beina laka inven na tura tho ho na thatak nei ani nuwa Hebiala tharum thona zual zel turven na turam halak kan kalpui theidon hi alom hle ani ti in na soi thu chua chuan Iran in Strait of Hormuz bula Israel nena inzom na nei long aman a hren chu adem boka long le na thok tu te chuangal turin na ngen ole Israel hi awache harve ti chu helam ngai ven tu te ti berania nizan lama Biden an Netanyahu a khol nuwa khan Iran bei pui thlak na tur kalpui an tum dan media ma apuan chhualo chu an ti to play log thu te kan puang ta a mase Iran chan let na ero achi danga kalpui angai don ta ni in source rin tlak tak chuan a soi Israel le Iran hian hun rei tak chung chu sa do waran nei towa mase he bei pui thlak na hi Iran in Israel direct a bei masak ber na ani Iran President Ibrahim Raisi chuan kumtin sipai paret nei thin na kumina an kalpui le na thu a soya Israel chu phubalak na engma kalpui lo turin avawa sipai paret hi kumdang angin wall out taka kalpui le puan zar ni lovin TV a ti chua po ni lova State TV a po live ani lo boka Israel in a bei lo nan an film khurviau ni inalang Iran official IRNA news agency na apuan dan chuan Raisi chuan kar top lama bei pui thlak na chu ai te chin na lek ani thu a soya Iran hian bei pui thlak na lian zok nei adu ani chuan Zionist sarkar hian a dodal theidon lo ati Israel hian kong thumin phubalak na kalpui theini in an soya pakhat na chuan Iran ram chung an sipai mun le infrastructure bom chiat ani hei hi anghong lian ber turani ya indo na lian zok pochuak thei ngal turangai ani panhina chuan Iran nuclear mun ma bayania hei hi Israel tumber ni in media tam tak chuan an soya Natanz nuclear facility lein noi meter somria ta tanga meter za athu ka an hun ma chu hetiang bom chiat na bunker busting bom manga khor chiat angai don hetiang bom hi GBU 72 te GBU 28 te advanced bunker buster chutiang manga khor chiat angai dona heng bom hian leitak meter somthum afita zong afit za vela khor khwar thaya concrete ani chuan meter ruk afita zong afit somni a khor che thei thung Israel hian GBU 28 hi anaya F-15 na tangpo ka chhuat theini in pakhat hi kg sing ni dona ritani pathumna chuan Iran pona IRGC hruai tu te le Iran lampol mun ma suwa sam chu Israel phubalak theidan turani boka a khui bernge Israel hian a thlandon ti hriat ani lo chuti line video masa kan soitak angkhan agenda lian jok Hamas ti boral le anmi le sa Gaza atanga chan chhuwa chu Israel na hau tak le an hlen chhuwa nge nga yani boka Iran lam hi chu na taka an nur arin om hrilova kan rin dana ni ya rin lo deuh hian thila thleng thut thin ti hretu te vek kan ni kha ole ang thil nge thleng zel don kan ngai chang zel don nia